byatumye nabo bumva ko ibyo abandi banyarwanda bagenerwa no batabihejwemo. Kuba u Rwanda rudaheza impunzi ngo bishingira ku mateka y'u Rwanda, aho abanyarwanda benshi nabo banyuze muri ubwo buzima bw'ubuhunzi. Bimwe rero mu by'iyi minisiteri igaragaza byahawe izi mpunzi kandi bimwe zisangiye nabo basanze mu gihugu, harimo ibikorwa by'uburezi, ubuzima, ibikorwa remezo bitandukanye, ubuhinzi n'ubworozi, ibikorwa by'imari ndetse n'akazi kandi n'ibindi. Ngo ibi byanafashije izi mpunzi kwibeshaho nyuma y'uko ubufasha bahabwaga n'imiryango mpuzamahanga yita ku mpunzi bugabanutse. Ubu tuvugana kandi mu Rwanda hari impunzi 138 ziba mu nkambi 6 hirya no hino mu gihugu, kandi muri izo mpunzi 9% baba mu mijyi. Mu yandi makuru, komiseri umuryango umwe bw'Uburayi ushinzwe uburinganire n'ibikorwa by'ubutabazi yatangira uruzinduko rw'akazi mu karere k'ibiyaga bigari. Uruzinduko ruzanamugeza hano mu Rwanda. Yitwa Haja Rahibibu, yagaragaje ko ruragenzwa no kuganira n'abayobozi batandukanye no gusuzuma uko ibikorwa by'ubutabazi bihagaze muri aka karere. Uruzinduko yahereye kuri yo kabiri Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, biteganyijwe ko azahava ejo kuwa gatatu yerekeza i Bujumbura i Burundi, naho akazava kuwa kanaza mu Rwanda. Haja rero Rahibibu avuga ko intego y'uru ruzinduko rwe hari ugushaka uburyo haboneka inzira zitekanye zinyuzwamo inkunga y'ubutabazi kugira ngo ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bagizweho ingaruka n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo babashe kubona ubutabazi kandi bwihuse. Agato kandi umuryango umwe bw'Uburayi watangaje inkunga igenewe ibikorwa by'ubutabazi ya miliyoni zirenga 81 z'amayero azifashishwa nyine mu bikorwa by'ubutabazi mu karere k'ibiyaga bigari. Igice kimwe cy'ayo mayero kingana na miliyoni 68 zizifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi imbere mu gihugu cya Kongo, naho ikindi gice kingana na miliyoni 13,200 by'amayero zizakoreshwa mu bikorwa byo kwita ku mpunzi zahungiye mu bihugu byo mu karere birimo u Rwanda, Burundi ndetse na Tanzania. Naho igihugu cya Zambia kirukanye ku butaka bwacyo abakongomani barenga 80 babagaye mu buryo bunyuranije n'amategeko. Abatahuwe rero mu mukwabo wakozwe mu cyumweru gishize ukorwa n'ishami rishinzwe abinjira n'abasohoka muri Zambia rifatanije n'inzego z'umutekano, ukorerwa mu mujyi wa Andola. Muri rusange abayobozi ba Zambia bavuga ko muri uwo mukwabo hafashwe abantu barenga 170 bakomoka mu bihugu bitandukanye, ariko rero babaga muri icyo gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko kubera ko nta byangombwa bibemerera kubayo bari bafite. Muri abo bantu 170 harimo n'abakongomani 80 kandi bahise basubizwa mu gihugu cyabo cya Kongo. Naho nyuma hafi y'umwaka ashyizweho na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasaderi mushya w'icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika y'Epfo yageze i Pretoria kuri uyu wa kabiri. Na ambasaderi Leo Brent Bozo yashyizweho na Perezida Trump mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2025, nyuma gato y'uko iki gihugu cyari kimaze kwirukana ku butaka bwacyo wari ambasaderi wa Afurika y'Epfo Washington. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushinjaga ibikorwa by'ivangura. Agiye rero gusimbura ambasaderi mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agiye gusimbura ambasaderi Ruben Bridget warangije manda ye mu kwezi kwa 11 muri 2024. Yaba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Epfo, yaba na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Afurika y'Epfo, bose birinze kuvuga igihe ambasaderi Leo Brent hazashyikiriza Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye i Pretoria. Gusa uyu ambasaderi mushya wa Amerika i Pretoria hagiye mu gihe umubano w'ibihugu byombi utifashe neza mu bijyanye na diplomasi kuva Trump yajya ku butegetsi mu kwezi kwa mbere muri 2025. Hanyuma kandi babwire ko kuri uyu wa kabiri ibihugu by'Uburusiya, Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahuriye Geneve mu Suisse mu biganiro bishya bigamije gushakira umuti intambara igiye kuzuza imyaka 4 ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine. N'intambara yatangiye muri 2022. Ndabashimiye.